Ki khubor ka Batesi TV. Kam da ka Mahindra Power Roll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet nishai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Menteri Rang Bakduk Geriu Narendra Modi ulami na India hak santri ujulliu arajar apusan benet Shakri Cyprus bena Cyprus pat ulalit sasya Canada benyishim bentah ga jingalang basan huwe jeng G7 kablalong hak nyotri ujulliu hakana Naskis Alberta. Hak diga jinlit jong usya Canada Modi ulai kendo bat syong jingalang bagi bebongut kinang ilam na keleng kiri ke perthai badula airu diga jing Sngewbha ki bawlawan ra na keleng ki bentah jong geri India. Ya Menteri Rang Bakduk jong ke Canada, umak kene Modi ula Sngewbha adu uding blashna penwandur dakarnong ya uba ki jukhat uding bhodi blashna penwandur habihar ban pensa kinmau ya ubudha. Ya Presiden ke France Emmanuel Macron ula Sngewbha dakar dokra nandi ke blashna penwandur hatamil nadu kede ke blashna dakarnong ban pensa kinmau ya Lord Shiva. Ya Menteri Rang Bakduk ke Australia Anthony Albanese ula Sngewbha da ukiu blashna penwandur da rupa baru blashna Maharashtra. Ya Governor General jong Canada ke Mary Simon ula da plaking ke blashna penwandur da rupa hagajala Odisha. Kat bayu Presiden jong ke Brazil Luiz Inácio Lula da Silva umodi ula Sngewbha da Lieng ke blashna penwandur da uthri bar ya lashna hagajala Meghalaya. La penwandur ya kani Lieng kum ki Lieng ki bayat hadur yau da jingbe jong air bagi degi bla oshrong pedi tenat bha ha ka penchong ru da dur jong sim ka badam ha kani Lieng. Kidan shibun ki wepat ki jing Sngewbha ki ba umudi ula Sngewbha ki no ilam nakiri ba per. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.